Pozdrav i dobrodošli na kanal nakon jedne malo duže pauze. Nisam ništa kupovao dugo vremena, pa nisam ništa ni snimao, mada sam mogao nešto da snimam od onoga što već imam na stanju. No, bio sam na sajmu knjiga u Novom Sadu i kupio sam nešto stripova, pa rekao da napravimo jedan video da pokažem šta sam kupio novo. Pa da počnemo sa Magičnim vetrom broj 20 od Golconde. Ovdje se nalaze 3 epizode. Broj 58 Zaverenik, broj 59 Spasilačka ekspedicija i broj 60 Odbrojani minuti. A zatim sam htio da uzmem ono što mi nedostaje od Nathan Nevera, broj 10, 11 i 12. Ali trenutno na stanju nisam imao 11, tako da sam uzeo samo brojeve 10, to je ovaj. U njemu imamo 3 epizode. Broj 28, Ja robot, zatim 29 Poslednji talas i broj 30 Gabrielova enigma. I ovdje imamo reklamu za broj 11. Cijene su bile, mislim, 1550 dinara, što je na popustu. Mislim da ovaj Nathan Never kod nas u Bosni ista cijena 25 maraka, s tim da je Magični vetar zadnji broj 30 maraka, a ovo je bilo 25, tako da je to bilo malo povoljnije, a Nathan Never je ista cijena. Zatim imamo Nathan Never broj 12, jednako Snežna korica. Broj 34 Buffalo Express, broj 35 Mrtve zemlje i broj 36 Tragična obsesija. I onda imamo najavu za knjigu 13. Ova naslov nam se sviđa sljedeća. I ova je dobra. A zatim sam uzeo 2 Nathan Nevera iz edicije Uno Magnus Strip od Golconde. Uzeo sam ovi što su mi nedostajali, 1028. Aleksandrijski svjetionik. Sada ovo smijeta ovdje malo. I uzeo sam ovaj sljedeći U srcu mašine 1042. Po originalnoj Sergio Bonelli editore numeraciji mislim da je ovo 252, a ovo 253. Jer je onaj prethodni prije 28 je bio 251. Što je dobro, jer ovako kad kupujem ove redovne knjige i kad kupujem ove iz Uno Magnus Strip edicije, neću kupovati iste stripove 2 puta. Tako da mi se to sviđa. Sad da pređemo na ostalo. Uzeo sam komplet od Trapper Carrya za 1800 dinara, što je veoma dobra cijena. Mislim da je to oko 30 maraka ovdje kod nas u Bosni, s tim da kod nas ovaj komplet se može uzeti, ja mislim, za 50 maraka, tako da sam tu najbolje prošao. Ovaj Trapper Carry je izlazio kao dodatak u zlatnoj seriji Komandant Marku, pošto su stripovi Komandant Marku išli na 66 strana i onda je ovo išlo na tih zadnjih 30 strana. Sve naslovne za Trapper Carrya je crtao Bane Kerac. Ovo su pisali Sklavi, Bianchini i Di Vito. Zaista sjajna naslovnica. Mislim da je ovo izašlo 23. ima neka reklama uz 23. ovdje. Imamo broj 2. Isto sjajna naslovnica. Onda ovdje imamo reklamu za Uno Magnus Strip. A zatim imamo Trapper Carry broj 3. Onda broj 4, isto sjajna naslovnica. Zaista sjajna.
Vamo za Unomangu strip. Opet se ponavljam, ali isto je jedna sjajna naslovnica, lijepo nacrtano. Također shvala i Bianchini De Vito. Broj 6. Sad ovdje imamo promjenu Pellicari, Bianchini i De Vito. Crni mač. Ali sam rekao kako se zove, znači ovo je Trapper Carry. Onda ide Dolina tišine. Kanđa sablasti. Skelet u ledu. Krvavi mjesec. I crni mač. S tim da imamo još dva zadnja. Broj 7. Nevidljivi čovjek. Na njemu se radi Pellicari, Toninelli, Bianchini i De Vito. I posljednji broj 8 gdje su kompletirali sve od Trapper Carrya, Toninelli, Bianchini i De Vito. Isto sjajna naslovnica. Kad pročitam ovog Trapper Carrya možda snimim jedan video. Pored toga sam uzeo ove klasici u stripu. Broj 3. Aleksandar Dima, 3 musketara. I Beli očnjak od Jack Londona. Zaista sjajne knjige. Preporuka za pročitati. Ovo sve mi izašlo 8.000 dinara, u suštini 7.950. S tim sam imao 8.000 dinara i uzeo sam ono što sam mogao da uzmem. Mada sam imao još 8.000 dinara, mogao sam uzeti još od Nick Ridera nešto što mi nedostaje. Što se tiče Magičnog vjetra, nedostaje mi brojevi 4, 9 i 10. Od Nathan Nevera mi nedostaje broj 11 i nedostaje mi specijalni broj 2. Od Nick Ridera mi nedostaje puno više stripova, novi slučajevi, odjeljenje za ubistvo i nešto specijalnih brojeva. Ali imao sam samo 8.000 dinara. Pored toga dobio sam neke poklone. Imamo ovaj privisak za ključeve. Klasici. Zatim imamo bookmarker. I dobili smo ovaj bočić, klasici svetske književnosti u stripu. To je nabavka sa sajma, knjiga u Novom Sadu. Kad sam bio u Beogradu, otišao sam do knjižare Alan Ford i uzeo sam tamo 2 teksa. Što sam nedostao, nedostaje mi još njih poslije ovoga. Znači sve što je izašlo poslije 84 mi nedostaje. Znači to je 2 Gerilca. Prvo ide Missouri, broj 83, pa onda ide 2 Gerilca, a zaista odlična priča, dobar crtež, dobra priča, mada je kraj malo zbrzan, a mislim da se to radilo zato što su htjeli da završe ovu priču 2 epizode. Ova 2 smo izašli, mislim, 650 dinara, što je opet jeftinije nego od kod nas u Bosni. Smo ova 2 kupovao kod nas, to bi bilo barem 13 maraka, pošto je ovdje smo ovaj bio 450, 350, s tim da je ovaj bio, mislim, 280, a ovaj 360, tako da, mislim, zaista dobra ponuda, dobre cijene. Imali su ovaj, ali nisam imao poslije ovoga, tako da razloga što nisam kupio ovaj veliku želju, mislim da nije bio nastavak. A to je to za ovaj video, pišite u komentarima koji vam se najviše sviđa i što najviše volite da čitate. Do sljedećeg gledanja pozdrav, a mislim da je sad malo češće probati, možda jedan video semično ili jedan video svake 2 semice, vidjet ćemo u svakom slučaju. Do sljedećeg gledanja, pozdrav.